अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरी दिल्ली असेंबली इलेक्शन दा बीजेपी न चाउना माई पाक्तुना चाही 13 की मतुंगदा दिल्ली लेंगा की शासन पाइरगनी। NPP की ओइनदी ऑपोजिशन बेंच दा फमलबसु करिगुंबा नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगलकपदा सपोर्ट तौरोई अमसुंग मोशन अदुगी मायोक्तसु लेरोई हाइरी। सिक्योरिटी फोर्सेस के कंबाइन टीम ना चिंग अमसुंग तंपा की मफम सिंगदगी यामलब खुसु खुलाई कया फागटपा ngमख्रे। अब्दुल नसीर अमसुंग लोकेन की मथक्तसु डिस्क्वालिफिकेशन केस सिंग लौखलखरे ngasi हियरिंग तौगदौरी हाइरी। अमदी नेशनल हाईवे 2 अमदी नेशनल हाईवे 37 दा नोंगमद चंगदबा याद्रबा पोचै सिंग पुदुना लाकपा गाड़ी सिंग सिक्योरिटी की अकनबा चेकिंग थौरांगा लोइनना इम्फाल खुरुमजरी ममी टीवी की मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबिरिबा सिंगबो निरुपमा मुतुमना तरामना उक्जरी पाउ संदोंगना पिजरी। दिल्ली असेंबली इलेक्शन दा बीजेपी न चाउना माई पाक्तुना चाही 13 की मतुंगदा दिल्ली लेंगा की शासन अमुक नौना पाइरगनी। मिखल असी अपुनबा सीट 60 लेबगी मनुंगदा बीजेपी न सीट 94 अमदी हानगी लेंगा शासन पाइरिबा आम आदमी पार्टी AAP न सुपनतगी सीट 22 खक्ता माई पाकपगी फिबम द लेरे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमोसु ओइरिबा हानगी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल महाकी लंबा बीजेपी की मिरेप परवेश बर्माना माइथीबा पीखरे। लोइनना आम आदमी पार्टी के मसक नाइबा मियोय हानगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदियासु महाकी लंबा बीजेपी की मिरेप तरबिंदर सिंह मरुआना माइथीबा पीखरे। मिखल असिदा आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल माइथीबा पीखिबा बीजेपी की मिरेप परवेश बर्माना सोशल मीडिया एक्स दा थागलकपा पोस्ट अमदा दिल्ली की मियामबु पांगथोकलिबा मिखल असिदा बीजेपी न चाउना माई पाखनबिरकपगी दमक थागतपा फोंदोरकली। पार्टी को नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना। MPCC के प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्र था असिगी तरादगी हौगदौरिबा 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिफमदा चीफ मिनिस्टर N बिरेन लुचिंगलिबा लेंगा के मायोक्ता नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगलंगनबा थौरांग पुमनमक सेम साबा लोइरे हाइना फोंदोरखिबगा मरी लेनना NPP की मकोक थोंबा अमना वाफम असिगी मतांगदा NPP की ओइनदी ऑपोजिशन बेंच द फमलबसु करिगुंबा नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगलकपदा सपोर्ट तौरोय अमसुंग मोशन अदुगी मायोक्तसु लेरोय हाइकी। NPP की फिरेप असी हौजिक ओइरकलिबा मणिपुर की पॉलिटिकल की फिबम असी स्टेट लेंगाकना लुचिंगलिबा पार्टी अमगी मनुंगदा नापाक तानरकपदगी थौरकपा फिबम सिंगनी मसिदा NPP ना सैक्रिफाइस तौबगी वाफम लेते। लेंगाक असिबु लुचिंगलिबा लीडर सिंदोकलगा महाकी महुत्ता अमा ओइरकपा नत्रगा सिंदोक्तना हानगी फिबमदा अदुमक लेबगा NPP गा मरी लेनदे हाइना मखा ताखी। करिगुंबा था असिगी तरादगी हौगदौरिबा असेंबली मिफमदा नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव तौरकलबदी मसीगी खनबदा NPP की MLA सिंह हाउस तकी मपान थोक्तुना सरुक यारोय हाइनसु फोंदोरकी।
लेरिबा लेंगाक असिगे लुचिंगबा सिंदोकपगी वफम असिददी पार्टी की माइकैदगिसु यानिंगबा लei अदुबु लेंगाक लुचिंगलिबा पार्टी अमगी मनुंगदा मखोय मसेन अमत्ता ओइना चनमिनबा ngamaktaba dagi irangda NPP na nakal amada natraga amada saugatpa natraga mayokta leibagi firep hauzik fawugi oinadi lobal leitri haina su makhata na fungdoraklei Security Forces की combined team amana Kangpokpi district की manung chana leiba Lanka village ta search operation chathabada aina thingkraba mayai kaba nisha की पोलम गलोइना मियोय अनि फावा ngamkhre फारबा मियोय अनि अदुदी Barjagra village Kangpokpi district tagi Manira sahi kunthra ga manga amadi Yam Bahadur chahi nifuga mapani hairi makoi ani dagi opium yaurangani chingnaba kg chatruka nifuni thoi hena lumba khaini yawba case kun phagat pangam khre hairi amaromda thibagumba gi thabak leptana chathabagi tangkak amada Fogaukjau police station na konba Bisnupur district ki manung chana leiba Lilong Litan makhong hairiba highway maya asidagi mioi ama aina thingkraba chingnaningai oiba pochai kaya merum ga konana phagat pangam khre farba mioi sing adudi Mohammad Tajuddin chahi kunga mapani hairi mangondagi fagalaba polam sing adudi brown sugar ni chingnaba gram lising amaga nifuga mathoi lumba case ama four wheeler ama amadi mobile handset amani hairi makhata nasu security forces singi combined team amana thibomba ki thabak chathabada Nambol police station na konba Bisnupur district ki agejang chingkhongdagi khulai kaya fagat pangamkhre fagalaba khulai sing adudi 303 rifle ama ball action rifle ama SBVL gun ani magazine yawba .22 pistol ama magazine yawba 9mm pistol ama 36 HE hand grenade manga Chinese HE grenade ama 40mm HE lethal grenade mari long range modified mortar shell ama carrier yawba 2-inch mortar HE shell ani Esler empty cases tara tear gas grenade ani stun grenade ama smoke grenade ama smoke cell soft nose ani smoke cell soft nose ahum smoke cell dual ama wood printing seal ama anti riot rubber bullet mari smoke chili grenade ani tear gas cell normal ahum tear smoke cell CS ani amadi khulai sing adu hapada seasonaramba plastic khaw amaga phagat pangam khre haina paw sina makhatari Abdul Nasir amasung loken gi mathaksasu disqualification casing lokhatkre ngasi hearing tawgadari hairi constitution gi 10 schedule gi makhada assembly da lingliba speaker gi tribunal na lokhalakpa disqualification casing mayok naram labasu tribunal asigi NPP gi MLA sing M Rameswar TH Santi Zahemlung Panmai amasung Nalini gi mathaktasu disqualification casing lokhalakibagi matungda JDU gi ngai lemhauraba MLA MD Abdul Nasir amasung Khuraizam Loken gi mathaktasu tribunal asina disqualification case lokhalakre hairi MLA ani gi mathakta tribunal asina lokhalakliba disqualification case singna Khuraizam Loken apokpa KHCI ma yumnam huidrom makhalekai gi mathakta disqualification case number 5 of 2005 ni case asi sagolban tera thingbai jam laikai dagi sapam samungau apokpa laikhidraba S Dauzina petitioner oiduna file tarakhibani Lilong Assembly constituency ki MLA MD Abdul Nasir apokpa MD Abdul Hamid Lilong Sobok Mairel Khul gi mathakta lokhalakliba disqualification case number of 6 2005 ni case asina mayang Imphal Chirai awang lekai dagi thokchom sur apokpa laikhidraba TH Kulabiduna petitioner oiduna file tawrakhibani hairi Security Force singi combined team amana ching amasung tampake district singda area domination amadi search operation chathabagi tangkak ama oina
National Highway 2 amadi National Highway 37 da nongmada changdaba yadraba potchai puba gari chahumga kunthra mari amaga chaniga kunthra taret security ge akanba section thoranga loinana tekta kaidana yaurakpa ngamkhre makha tana pamdaba thodok sing thoktana na ba amadi potchai puba gari singna chathok chasinda apanba oidana ba district ki irang thoklakpa yaba mafam singda security checkpoint chamaga tara hangduna thamli haina paw asina makha tari Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ge MLA su oiriba President K Mega Chandrana ngasi mahaki social media platform X ta Chief Minister N Birena Luchingli balenga ki mathakta Assembly the Congress ki maikaidagi no confidence motion thangalaknaba thorang pumnamak sem saba loire athuba matamda thangalaklegani haina phongdorokhibagi matungda Assembly da ahumlak member oirambata natana Art and State Unit suspend tawraktuna leiriba Party ki national leaders singna state unit suspend tawduna thamlakhiba adugi matangda karigumba ahongba amata leitri hairi adubu union lengakta su NDA na punduna BJP na luchingli lengakta sogatuna chatminaraklabanina Manipur da su party ki luchingba singna BJP na luchingli lengak asida sogat haningbagi apamba lei haina phongdorakhi Numit nini chupna kumbi government high school ground terakhong da chatharakpa miyamgi numit ngasi DC Bisnupur L Bikram su saruk yaduna miyamgi wakat sing taduna mapung phana loisinkhre District Administration Bisnupur na sinduna kumbi SC gi kumbi government high school ground terakhong da ngarangdagi hoduna chatharakhiba miyamgi numit aduda DC Office Bisnupur yauna district asigi manungda leiba department singi DLO sing atai staff singna tongan tongan ba bot kuntra go humdoi hangduna praja miyamna makoi gi darkar oiba mathau taba apamba sing matam yamna changhandana miyamna masa gi kanana ba launabagi damak mari leinaba department singda lengakna piba khudong chaba sing launanaba district asigi tongan ba mafam singdagi lakba masing yamlaba praja singna miyamgi numit aduda saruk yaba laknakhi DC Bisnupur L Bikramna ration card CMHT card domicile certificate widow card na chingba singsu miyamda yenthoki miyamgi numit asida CMHT card labor card widow card apply toba lakhibana miyamna khwaidagi hena mi chinduna kiuda sangna pareng lepna khi hairi Cultural Function and Production Grant Scheme Ministry of Culture Government of India gi liching makhada Imphal East ki Kairau Bitra makha lekaida head office aduga Thawal Wangmataba College Rota branch office oiba the Cultural Research and Training Institute na sinduna Tangjeng Ningthau Flower School Thawal da the benefits of Thang-Ta for women haibasida numit kuntrani chatharakpa workshop kam production ngasi school asida loisinkhre workshop kam production adu loisinbagi thoramda Huyen Lalong Manipur Thang-Ta Cultural Association Iril Bungki Director Patma K Sanathoiba Sarmana athoiba mithunglen the Tangjeng Ningthau Flower School gi headmaster Ningthaujam Bisorjit na Thauram Mapu aduga Waikhom Mani Girls College ki chemistry department gi head assistant professor Laisangthem Sanatomi Devina akhanaba mithunglen oina saruk yakhi Thauram gi saruk ama oina numit kunthra chumna chatharakpa workshop kam production aduda saruk yakhi bi mahiroi singda certificate sing ngasigi mithunglen singna yentokhi bagal loinana the benefits of Thang-Ta for women haiba production asigi manung chana thang ahum yanaba thang chungoi yanaba ta kausaba thang leiteng haiba sari thinaba miyamda utki workshop kam production adu pangthokpagi nungi oiba warol piraduna CRTI gi secretary N Phajabi Devina haikebada
Thang-Ta haibasi maitei aikhoigidi pokpadagina siba phawba thadoknaba yadraba aikhoigi inat ama oiduna lagliba yamna pak chawba art ki mashak amani masibu khangjanba haijanba haibasi aikhoi khudingda mathau taba amani haujiki matamsi aikhoi mioibagi punsida yaifaba matam amadi oidre maram aduna nupi angang singda masabu masana ngakthokjanaba amadi mahairoi singda Thang-Ta masana asi haihanbagi pandamda workshop asi pangthokpani adugi sumathakta imung amada leiriba thang sing yum adugi yumpurembi nupi sing nupa singna kanglon chumna sizinarabadi imung adu ingna chikna yaifana pali hainaribani mamangdasu asugumba thauram kaya pangthokre matung tarakpadasu hena pangthoknaba kanna hotnakhigani haiki हाइतारे मरुएबा वर्कशॉप असी पांथोकजबगी मरमसी अखोगी तेलमना वारोल अमा खतंग थमजगे अखोइना थांगता हाइबसी अखोइना यामना ngalingaidagi haibadare अखोगी इसागा अखोगी लेसेंगदगी सागोनरकपा महै अमनि मणिपुरी जाति सिदा लैरिबा अखोइ खुदिंगमकी थादोकनबा याद्रबा अखोइना पोलकपदगिना सिबा फावबदा अदुमक सागोनदुना लाकबा अमदी लाकतोरिबा नुपि चटकदोरिबा अदुगुमलबा यामना पाक चावखबा समुद्रगी इपाकुमलबा अखोइना मसी की बाहिसे खंगे तमगे हाइना तानबदा अदुकी मति लुइबा खंबन नायरदबा समुद्रगी इपाकुमलबा सिगुमलबा माहियसी अखोइना खुदिमंगना खंबा अमा खतंदी Thauramgi athoi mithunglen Padma Siri ke Sanathoi Sarmana Thang-Ta haibasi aikhoigi lamdam asigi khunai asigi yanglen charuni maramdi Thang-Ta natana iramdam asigi oiba khutsu khulai leijaramde Thang-Ta na iramdam gi khulai laibak asi kalakpani haiki masi aikhoi khunaida art and culture gi lamda adum sagon aduna laklaba art form amani chawkhatpa nupa nupi thong manaba khunai ama semgatpada Thang-Ta haibasi nupa nupi punna khangjan hanbada mathau tai adugi sumathakta Thang-Ta haibasi aikhoi mioibagi hakchangda yauduna laklaba natki oiba machak ama oina yaujaraklaba amadi mioibana pokpadagi siba phawbada laitingi oiba thabak thauda kayada angang ipan thabada luhongbada siba amadi pokpada yauduna laklaba thang hairi Kami si masih betul ina kari thaidu kaga napi si nipai manaba thakabada puraknaba onabada jadi yamna maruba ngasigi Thang-Ta asinasu napi singdai mathau ko sangani mathau ko happy gane habi thajabadu thamjari aduga masi mamang bisu koi kuesa onada tapiramba atau mapang lamda chalu matamda nupi singa yam thongdang la lakwa thau puding mapta dipa da ge magim thana thawpa adugu thagadu ga ikaisu masidi thopam thwe kuju srong yaw thwe thongna pana isang tona leiba ki sewa da thwe lo pa mama jadi koi medan na thambira mudu yamna lakoi na thagat chaningba lokot chaningbo woi adu madu mangi hujik chakot ko samadu prokta ragadi nipa nupi ani mutse thong manok chami hariba si lang honobda ekoi ji sani iram nojeriba ekoi khunai su samakpa da thudang lorokliba eje koi lepa ka su kalakliba Thang-Ta mai se masi ekoi jokatba ekoi taminaba tungkone lehongaba onaminaba mabi horokliba angang su nipa macha oro nupi macha oro angang pudimoksu Thang-Ta mai se tammachang ya bisai thamjari Ministry of Culture Government of India ki makhada laiba Eastern Zonal Cultural Center Kolkata ki makhada Department of Culture amasung Kanglai Mime Theater ga khusamnaduna Manipur khakta ki oiba numit humni chathagadoriba Mime Festival ama repertory asigi complex Langthawal Kunjada ngarang February 3 2015 da chathaba haukhre haudokpagi thauramda इकाई खुमनजरिबा आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर श्री एम जॉय सिंह IAS गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमदी मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स EZCC अनिना मथंग सेना अथोइबा लेंबिरकपा अमदी थौरम मपु ओइबिदुना हौदोखि थौरम असिदा मयामबु लेंबिरकपगी वारोलदा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की डायरेक्टर
के दिनमणिना थंबीखिबगा लोइनना डिप्यूटी डायरेक्टर जी धर्मराज शर्मना की नोट एड्रेस पीखी पांथोकलिबा माइम फेस्टिवल असिदा लेबाक असिगी कानागदौबा हिरम कयादा खुद थारदुना मियामदा कानाबा कया पीबा ngamgani खल्ली हाइना अथोइबा लेंबिरकपगी वारोलदा फोंदोखी माइम हाइरिबा आर्ट फॉर्म असिसु मणिपुरबु मालेमगी मियामदा सक्ताकनबा होटनबदा अचौबा थौदांग लौरी कंगलई माइम थिएटरना मालेमगी मफम कयादा इंडियागी महुत सिंदुना माइम कया उठखिबा थेंगनरे हाइना थौरम असिदा प्रेसिडेंट ओइखिबा बुदा जिंगथामना फोंदोखी फेस्टिवल असिदा तोंगान तोंगानबा मणिपुर की ग्रुप तरुकना सरुक यारी मखोइसिंग अदुदी अमलिकल थिएटर रंग तरंग मंडल लाइरेन काबी ड्रामेटिक यूनियन सोरारेन रिपर्टरी थिएटर येनिंग आर्ट थिएटर अमदी कंगलई माइम थिएटर रिपर्टरी ने हौदोपा निमित्ता अम्बिलिकल थ्योरी रूम नंबर 407 ना अहानबा सोदा उठकी लीला असी NSD लोइरबा विशेष सौगाई जमना डायरेक्शन तौबनी अदुगा अनिसुबा ओइना गुरु कौबा माइम लीला अमा रंग तरंग मंडलना माई पांगना उठकी लीला असिना सतानंदना डायरेक्शन पीबनी लाइरेन काबी ड्रामेटिक यूनियन की अखोइबु कनाना कनबिगनी अमदी सोरारेन रिपर्टरी की मित्रंगसु उठकी फेब्रुवारी 9 लिसिंग अनि कुनमंगादा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लमलाई एसी की सैजांग अपुनबा मैरा पाइबी इमा सिंगना सिंदुना मफम अदुदा लेबा मैरा संगदा हौखिबा चहिगी दिसंबर 13 थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लेबा सलुंगफम स्कूल मयादा पुलिस कमांडोना नोंमै कापदा खुनंगाकपा अमा सिखिबा अमदी तरुक फाजिंदुना ngasi फावबा थादोक्तना लेरिबा थवोंग असिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना सेट इन प्रोटेस्ट चथखरे ngasi akoina phamjariba mifam asi saijangi maira baibi akun mulukki mifam ne masa akoina thamjaningi ba wafam di ngasi akoi manipur asi amna wana irang mar asaida amusumu khungakliba isa sing phaba punbagi thabak tawba se tawbigano masi kari da maktono masi athuba matam da lepiyo amadi satra mahiroi sing hatpa commando singsu athuba matam da saira pibiyu sustain tawbiyu koi masa masu sing tabra koi marai ba marat mata ting kan bagi da makta kullai kai isa sing na kokna masaida awasana kya khangdana awaba mayok na dana khungak sariba isa isu sing phaba punbagi thawse lepiyu adui masu ma khoi me amna khungak tana leibang sing ngak tani irang sing ngak koi da makta na ta MLA man sing ngasi mayum da mai matu masa mana pikip na tum na sa na leibang ngami ba se ma khoi ma pandagi ne habasi isa thong na haningi ngasi ma sing ya tam ya da leijari ba praja ai khoi me amna isa isu sing yo ka thak ba ngam na be da ma sudra nom ne hingjari ba subam nom bang khang sabai khoi na asu am na wa ne hingi ba se ngasi ba lenga ngasi ma pu oi ba CM period MLA man sing na amata khangbi jiban maram kari gino khoi na sing lai ba me am je ma khoi sa na thak na tum ne hip na kaya da nunga ne lai ba ngasi khoi na sing hong sia da tam tumit kang rak lai isa isu sing de kem da khangbi de ba मणिपुरी कांग फेडरेशन बांग्लादेश ने सिंधुना नुपी कांगखुद के निंगथम कांग टूर्नामेंट लिसिंग अनि कुनमंगा मौलुबी बाजार कमलगिनी की आदमपुर बाजार दा लेबा नया पतान कांगसंगदा नुपी कांगखुद तरुंगना सरुक यादुना ngasiदगी सानाबा हौख्रे ngasiदगी सानाबा हौखिबा कांग टूर्नामेंट असि मणिपुरी कांग फेडरेशन बांग्लादेश के एडवाइजर राजमोहन सिंह कांग टूर्नामेंट हौदोकपगे थौरम असिदा मणिपुरी कांग फेडरेशन बांग्लादेश की एक्स प्रेसिडेंट के मनिंद्र सिंह मणिपुरी कांग फेडरेशन बांग्लादेश की एक्स जनरल सेक्रेटरी हिरान मोई सिंह अमदी मणिपुरी कांग फेडरेशन बांग्लादेश की प्रेसिडेंट इबुंगहल सिंह श्यामोल नमथंग सिटना चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर अमदी प्रेसिडेंट ओइना सरुक याखी अयुक की पुंग तरा ताबा मतमदा सानखिबा अहानबा मैचता कनागाव उजाव लाइरेंबी कांगखुद का हमोम महादेव कांगखुद का सानबदा कनागाव उजाव लाइरेंबी कांगखुना हमोम महादेव कांगखुदपु पांजल तरेट मंगादा माइथीबा पीखी अनिसुबा मैचता बानुबिन बानुमती कांगखुद का
Kanagaw Ujau Lairembi Kangkut ka sanabada Kanagaw Ujau Lairembi Kangkutna Banubin Banumati Kangkut pu panjal taruk ahumda maithiba piki ahum suba match tana Hamom Mahadev Kangkut ka Banumati Kangkut sanabada Hamom Mahadev Kangkutna Banumati Kangkut pu panjal mapan ahumda maithiba piki ngasigi match sing asi Asok Maitai amadi Narengbam Sarmarjitna judge amadi scholar oike Aroibada maroiba paw amu hanat pizari Delhi Assembly election da BJP na chauna mai paktuna chahi kungataru ki matungda Delhi lenga ki sasan pairagani NPP की ओइनादी opposition bench दा फमलबसु करिगुंबा no confidence motion थांगलकपदा support तौरोय अमसुंग motion अदुगे मायोक्तसु लेरोय हाइके Security force की combined team na ching अमसुंग तंपा के मफम सिंगदगे यामलब खुसु कुलाय कया फागत पंगमख्रे Abdul Nasir amasung local gi mathak chasu disqualification case sing lokhat khre ngasi hearing tawgadori hairi amadi National Highway 2 amadi National Highway 37 da nongmada changdaba yadraba pochai sing security gi akanba section thoranga loinana Imphal da yorakre Hauziki oinadi Mami TV na sandok chaba nungsil gi paw loisinjare makha taba paw gi damang binyeng taduna lebiu